Da li je došlo vreme kada će Windows laptopovi da zamene Apple MacBook? Kao glavni workstation koristim desktop PC koji vidite iza mene, ali što se laptopa tiče bio sam bukvalno primoran da uzmem Apple MacBook zato što performanse M čipa ne može nijedan Windows laptop da nadmaši. Da li je ovo trenutak kada ću se rešiti Apple-a i zadržati Microsoft Surface 7 ili ću se rešiti Microsofta i zadržati Apple? Saznaćete u ovom videu. Microsoft Surface Laptop 7 dolazi sa Qualcommovim Snapdragon X Elite procesorom. Poenta ovih procesora je u tome što su mnoge različite komponente integrisane u jedan čip. Ove komponente obično uključuju procesorska i grafička jezgra, memorijski kontroler i razne druge podsisteme. Ovo omogućava bolje performanse i efikasniju potrošnju energije. Ovaj laptop je prelep, aluminijumsko kućište, zaista je kvalitetno izrađen. Ekran je toliko lep da ga je radost gledati. Ako vam znači ekran na dodir, ovaj laptop ga ima. Meni znači jer često je brže da prstom pritisnem nešto nego da mišem dođem iz jednog kraja u drugi kraj ekrana. Ali ono što me je najviše obradovalo, svakodnevna upotreba, kopiranje fajlova, administracija, web browsing, kreativni poslovi, nikada nisam koristio ovoliko brz laptop, Windows laptop kao što je ovaj. Volim svoj MacBook zato što gotovo nikada ne zapucava, sve se instant dešava i mogu reći da konačno imamo jednu Windows alternativu za te vrline. Tastatura je fenomenalna i konačno imamo jedan kvalitetno izrađen touchpad. Iako možda je to stvar navike, ali rekao bih da nije toliko prefinjen kao Macov touchpad, ali je ovo najbolji touchpad koji sam ikada koristio na bilo kom Windows laptopu. Kvalitet zvučnika je zaista impresivan, poslušajte sami. Da približim mikrofon. Zvučnici su sakriveni, nigde ih ne vidite, ali mogu reći da su isto toliko dobri kao na MacBooku. Hajde da pričamo malo o bateriji. Mrzeo sam trajanje baterije na Windows laptopovima, ali s obzirom da ovdje imamo jedan novi čip koji je energetski efikasan i da pored toga veštačka inteligencija brine o tome da baterija što duže traje, baterija je fenomenalna. Ja sam radio jedan test, pustio sam jedan YouTube video, osvetljenje sam stavio na 30%, zvuk sam isto malo pojačao i baterija je trajala skoro 19 sati, 18 sati 55 minuta. Recite mi koji Windows laptop može to? Dakle, ako gledamo samo video, baterija traje duže nego na najnovijem MacBook Air M3, ali ukoliko radimo svakodnevne poslove, tu je Mac ipak malo jači. Ali ono što je činjenica, ukoliko posjedujete laptop, bilo koji laptop, ima mnogo proizvođača koji imaju laptop sa Snapdragon X procesorom ili X Elite procesorom, punjač možete ostaviti kod kuće. Da radite zahtevne poslove ceo dan, da li editujete slike, radite u kancelariji, bavite se UX dizajnom, punjač vam ne treba. Punjač ostavite kod kuće. I ono što je najbolje, nema nikakve degradacije u performansama kada je laptop na bateriji. Na drugim Windows laptopovima, čim laptop nije na punjaču, odmah imate pa bar jedno 30% slabije performanse, ako ne i više. Ovde, na osnovu testova, dobit ćete samo 1,5% slabiji performansi ukoliko laptop nije na punjaču. Druga stvar, ako ste vlasnik Windows laptopa, poprilično sam siguran da ste imali sljedeći scenario. Napunite laptop na 100%, ubacite ga u ranac, odete negde, posle par sati izvadite laptop, otvorite i baterija na 70% i laptop je malo i topao. Šta se desilo usput? Windows je katastrofalan kad je u pitanju održavanje baterije na standby modu. Mac je tu savršen, ovaj laptop je skoro savršen, ali iskreno ja sam oduševljen. U mojim testovima ostavio sam 24 sata na standby-u, nisam ništa radio. Par puta sam probao, gubi od 4 do 5% na 24 sata, što je velika promjena u odnosu na prethodne laptopove. I ljudi, jedna stvar me je posebno oduševila. Hlađenje laptopa. Ono što sam definitivno najviše mrzeo na svim mojim Windows laptopovima ikada u životu je sljedeće. Otvorim laptop, uđem u Chrome, otvorim kalkulator, odjednom čujem duva ko nenormalan, laptop je vruć, ništa ne radim, bukvalno ništa, jedan tap sam otvorio. Taj problem je ovdje konačno rešen. Ventilator se uopšte ne pali, znači kad radim web browsing, kad radim, ne znam, kucam, pišem, ventilator ne postoji. Ventilator se pali isključivo kada upalim neki rendering ili kad radim nešto zahtevno na tom nivou.
I čak i kad se ventilator upali, taj zvuk je toliko tih da apsolutno ne smeta. Dolazimo do jednog velikog selling pointa kad je u pitanju Snapdragon X procesor, a to je veštačka inteligencija. Funkcije koje su do sada dostupne su Auto Presence, koji primećuje kada sednete za laptop. Po meni nema baš potrebe za tim jer realno nikad ne ostavljam laptop otvoren na stolu. Paint Call Creator ćete koristiti jednom da biste ga probali i verovatno više nećete osjetiti potrebu da ga koristite ukoliko imate više od 12 godina. Kamera također ima određene AI opcije. Jedna opcija je Automatic Framing. Da li to radi? Da li će me kamera pratiti? Aha, okej, prati me. 1, 2, znači ja ako sada pričam, zoomira me. Dobro, nije nešto što nismo do sada videli, ali šta ja znam, možda ako dve osobe pričaju i priča jedna osoba pa druga osoba, onda se pomera kamera. To je, ajde, cool. Eye contact, šta je to? Aha, znači ako gledam ekran, onda izgleda kao da gledam u kameru. Malo mi izobliči oči, ali... I idemo na background effects, imamo blur, pa nije loše. I creative filters, šta je to? Illustrated, watercolor, animated. Ko bi to koristio? Sve o samo cool. Ove AI opcije rade na samom uređaju, tako da vam nije potrebna internet konekcija i Microsoft je najavio da će biti još više toga dostupno do kraja godine. Ono što me najviše fasciniralo je Copilot. Kada pogledate tastaturu vidjet ćete jednu novinu, a to je ovo dugme ovde. Kada ga pritisnemo, odmah se otvori Copilot koji izgleda gotovo identično kao ChatGPT. Copilot se oslanja na najnoviji ChatGPT 4o. I zašto je to za mene fascinantno? Evo, ja plaćam ChatGPT $20 svaki mesec. Ukoliko kupite ovaj laptop ili bilo koji Snapdragon X ili X Elite laptop, vi dobijate Copilot Pro besplatno, što znači da dobijete ChatGPT 4o besplatno i sve buduće update-ove koje će izbaciti ChatGPT vi ćete imati na svom laptopu u potpunosti besplatno. To je godišnja ušteda od $240. Ukoliko to ostane ovako, ovaj laptop će praktično da otplati sam sebe u roku od nekoliko godina. I to je za mene jedan baš wow moment. I jedan wow moment bi bio i da vi pritisnete subscribe dugme. Ali zaista wow. Dakle, do sada mi deluje kao da će ovaj laptop da bude dostojna zamena za moj MacBook, ali odlučujući faktor će biti test X Elite čipa u realnom svetu. Microsoft se pohvalio na svojoj prezentaciji efikasnošću ovog procesora, tvrdeći da je čak 58% brži od najnovijeg MacBook Air sa M3 procesorom. Istina je da je ovaj procesor uglavnom brži od onog koji se nalazi u najnovijem MacBook M Air, ali doći ćemo do tog ali momenta. Na osnovu Geekbench 6 testova, M3 je i dalje brži od X Elite procesora u single core testu, ali je X Elite svakako u nivou sa high-end Intel i9 procesorima koji se nalaze u drugim laptopovima. Međutim, X Elite je prestigao M3 u multi-core testu. Zato kada obavljate poslove koji se oslanjaju pretežno na procesor, na primjer eksportujete slike iz Lightrooma, ovaj laptop će odraditi brži posao nego najnoviji MacBook M3 Air. I sada verovatno postavljate pitanje, ako je ovaj laptop uglavnom bolji od MacBook M Air M3, koji bi mogao da bude taj ali moment? Do razočarenja dolazimo kada je u pitanju grafika. Ako volite igrice, ovaj laptop baš i nije za vas, iako neka od njih možete da pokrenete na njemu bez nekih problema, ali ono što je generalno problem kod igrica što nemaju podršku za ARM procesore. To je problem i kod Maca, ali ono što nije problem Maca, a jeste problem kod X Elite procesora, je grafička performansa u aplikacijama, generalno. Do konkretnih problema dolazimo, na primjer, kada pričamo o mom domenu posla o videomontaži. Određeni segmenti videomontaže se oslanjaju na procesor, ali većina zadataka koji se odvijaju u pozadini radi grafička kartica. Ili u ovom slučaju, pošto je sve u jednom čipu, grafički deo čipa. Da li mogu da montiram video na ovom laptopu? Da, mogu, ali ću dobiti duplo bolje performanse ukoliko koristim MacBook Air M3, M2 ili čak M1 koji je izašao pre 4 godine, ima duplo bolje performanse kada je u pitanju video montaža. Evo da vam prezentujem o čemu pričam. Imam jedan ProRes file i na jednom i na drugom laptopu sa nekim efektima i kad kliknem na eksport, M1 gotovo duplo brže završi eksport u odnosu na X Elite.
I dok traje eksport, Surface 7 pali ventilatore, MacBook Air nema ventilatore. Nakon eksporta kad pipnem Surface 7, topao je, nije vruć, ali kad pipnem MacBook Air, samo je mlak, iako nema ventilatore. Ovo je bio moment za mene kada su svi benefiti ovog prelepog i seksi laptopa pali u vodu. Jer ovaj laptop u Americi košta $700, MacBook Air M1, ovaj košta $1400, naravno ne računam porez. Dakle, laptop koji je duplo jeftiniji, radi duplo bolje performanse u videomontaži. I zato Microsoft Surface 7, koliko god bio divan i moćan i seksi, ideš na prodaju, a ja ostajem na MacBook Air M1 koji je 4 godine star i dalje dobro služi. Ali kome bih preporučio ovaj laptop? Ako želite jedan feature-proof laptop koji će vas služiti godinama i bavite se poslovima koji se pretežno oslanjaju na procesor, ovo je trenutno najbolji izbor. Ako obrađujete slike u Photoshopu ili Lightroomu, bavite se UX dizajnom ili prosto volite samo da prebacujete fajlove, gledate filmove i da imate 100 otvorenih tabova u Chromeu, ovaj laptop je trenutno bolji od najnovijeg MacBook Air M3 koji, znači dodao bih da je čak i skuplji od ovoga. Sve dok se ne pojavi jedan Windows laptop koji može da parira performansama Maca, u videomontaži ostajem na Macu, a link za kupovinu ovog laptopa možete naći u opisu profila.